Kitabu cha kukumbukiza sheria mrengo wa 10 nafungahe msake ndara kunena kiamba msing'wambozere Bwana Mlungu wenu ng'ombe hedu ng'onzi iriyo na kaila hedu kasoroko kosi wakukala vizho vindamtsukiza ikikala mutu hariyo muche hedu mulume aishia ng'wanga nani kaiza midzi yenu mpewayo ni Bwana Mlungu wenu azapatikana na henda utiriri mbele za Bwana Mlungu wenu wakukibanda kilaga neche na kuiabudu milungu mingine na kuzamira dua hedu mwezi hedu vitu vyosi vya mlunguni amjambirwe baye mda vichunguza tototo vikikala kumna uhakika kukala utuwo wa kutukiza ohendeka Jerimo Israeli mda muhalaya mutarehe henda utuwo ui akakala mchedu mulume mwamboze nze ya muji mumumpige mawe hata afe mtu kandalagwa bulo kwa ushahidi wa mtu mwenga mtututu elandalagwa kwa ushahidi wa atuairi hedu aha oma shahidi ndio mandio muamula alagwe na baada ya twangine mandangirira vizho ndo ndijo usa uikahiyeni hakirefa maneno makotini mwenu garigo ni makomu kwenu kwa mula kakakala ni gawalagi hedu gaugazi wa vitu hedu kukanana na kulumizana ndagahereka watu wa Bwana Mlungu wenu ndio hasagula ndakwenda kwa alombi Mario ni alawi na kwa mula ndiye kala aha wakati huo mdambira nao mandagatosa baye mdahenda here au mazisho ng'wambira aho hatu wa Bwana ndio hasagula hakikisha ni mnahenda josi mandisho ng'wamba muhende enda nikulengana najo mandijo mlagiza muhende ajo mandijo hukumu msiriche neno hata ng'wenga mandiro mlagiza kaiza kula mula kwao mtu andie mvuudhia ye mlamuli hedu ye mulombe andie kalaza iko amuhumikire Bwana Mlungu wenu andalagwa kwangira hiyo uyunda kala uzao kama Israeli Israeli osimanda sikira magohe na maricho kavuudhia alombi na alamu malagizo zuluza mutawali mdihongira kaiza yoisi Bwana Mlungu wenu amale kumupa na muihale na mukale mnaishi mumo na muambe nafusagule mtu akale mtawali weho kale hereatu wa mataifa mangine mazofu dengereka hakikisha ni mnaika mtu andie kalaza tsagulwa ni Bwana Mlungu wenu mtu iye lazima akale ni Muisraeli here ninu musimuhendie mtu ariye si Muisraeli akale mtawali wenu ele mtawali asikale na farasi anji outua kwa kwengwenyi edu kwa hende atuma uye Misiri makahale farasi angine akwangezera wakukale Bwana namba msuye Misiri kaheri mtawali iya sale achanji sezakamricha Bwana sizakazikira fedha nyinji na dhahabu nyinji jomu andio kala za hendwa mtawali andazitengezera kopia chuo cha sheria andicho kihala kula kwa walombi Mario ni alawi ni akale nayo sheria na ishome maisha gigosi ili azifundishe kumwagoho Bwana Mlunguwe na kugura maneno gosi ga sheria hii na malagizo gaga na kugahenda vivi ndamuhenda sizione kukala yene anamana kuriko Israeli anzi kiza vinda muhenda siriche sheria na kwenda kuria ili kwamba yena akishaziche maendeleo kuitawala Israeli kwa muda mure. Ni hayo tu.